kanayarang wawachi ando talitag na warong ng Bula FM. Bula, nalang golay ka ando warong ng Bula FM. Number 2 election. Donga ilotoka na tanga panay ni kuray rara au daptu mene sano televu na koro geturanga watkarasa ando talita kana Bula FM number 2 na serne. Nada website ando talita kana warong na Bula FM number 2 na serne na somo. Bula FM number 2 na serne. Ni sambulo binaka. Say ko yung na pakalilek kanino anday tukutuko ng bungin din day. Isa pa kandita ko Professor Derek Armstrong ni asang ni sulia ni pagkaro ni non rasulia na non rivol ni pagkathingu o irnalingin ni pingkarabi kaya asang ni tanggi rawa natakataka na ruko ni non abili utaki. O Professor Armstrong ito rawawa toka na itutu mga Vice Chancellor e na kornibuli na University ni Dabani Pasifika. Eka Armstrong ni nakilanda ibaki ni sobe era na tauro toka na tutu ni beli utaki era na senga ni biandambe bata e na sona mbose la baka ia ibarita ko Elizabeth Fong na mata ni linga ni bingarabi e na korni bulongo ni roto maru ta ni tubutuba e sa koto e na kena tomani na bingarabi. Tukuna na bunilawani Fijian Broadcasting Corporation, Ria Said Kayum, ni senga ni pagdora endo na bimbitaki e na buni bosa e doraka e na noa. Goe salamuritik nga na bital noa si audio recording kinandua na itukutuku baka tokay na statutory declaration may bay Feral Khan katukunan nindo bira e ndaong karama na Facebook page baka tokay na Fiji Exposed Forum. Abarita ka na ililu ni song-song pa politiki na National Federation Party Professor Biman Prasad ni nakauti sayad kayong pakalawa e nabuko ni Bembetaki baka ilasu e baka tauda membaleta na NFP. Ia baka matatatakaw sa iyat kayum ni Bembeta Kiyongko e ngolit tigo may bay Feral Khan kasi nga ni may bay FBC. Era may dingko may na lewen nindo na matanggali e na lomo niya sano da kaun robe na ikaruni wasiwasi ni kaya dingkomi na rende baka ndewa taki kinatombo ni maroro ilabu ni mata ni tu sena land bank. Ngoe salamurito nga na kaya na sa solitale raute ni ono nan raw na yaka nanggele kina land bank may beira na lewe ni abusa kitei e na koro o kitei may sabu-sabu e waswase baka tinikaba na tigi ng gelongo katoka na kena isongo ni bakilabo e na ruas sa nga lima ng dolu lima ng raw ng dola kanduran raw tinika lima ng dolu bito ng raw ng dola e soli kibir na lewe ni matanggali na Disemba ni labo ni lisyongo e daw yang asarap kalebo kibir na lewe ni abusa may bebu kaya nambula e na besinga kaya na beba katakataka ni beba katoroy da kitaki. Kinang gito, tuku-tuku rongo-rongo binaka nir nambadingan revitale bunga na torbo ni biti, merlei lewena na bay timi erando bay tabi e na sotsota ni Super Rugby. May tabi kiri na bakalelaka ni noanda tuku-tuku, na kaya kuri erono na sama na staseni no Radio Fiji 1, Kinambula FM, ni bukating binaka. Guiado lo salini ndrilo ugi ndo makete ko na makete onanzi angi do talte kina vale na Radio Fiji nanto mo ibiti Na nakastaran mano mau may korkadibi wale west auto barong wale na Radio Fiji 1 ito may biti. Naka o makreta may sengaga no talita ko makalevo na Radio Fiji 1 na tumoy. Radio Fiji 1 nando mo ibiti.